قشت حازدكم تبقول لان دخمنينم دلدكم لدلدكم باللي خوافيناته كل دكم شركم شبوناته دلدكم شدلدكم در یه دل خواه شمن را ببکه دل مشترا برپرکه بوره خواه برده سر دل من بلاوه که آوه به هرکه çıkaz ber ya tedeküm Dıxavnan da borete şedeküm Her sebebi te çavan vedeküm Letun zani çibeküm در یه دل خواه شمن را مبکه دل مشترا برپرکه باره خواه برده سر دل من بلاوه که آوه به هرکه هنرمند جنگیز یازگı li bajaroka Hewêl li Sêrtê sala 1980 de hatiye dinê. Di sala 1990 de ji ber şer û rewşên xirab mala xwe birine Stenbolê. Cengîz wê demê 3 salî bû. Di nav neh zarokan de Cengîz heftemîn lawkê malbatê ye. Ji ber pirsgirêkên aborî û ji bo piştgiriyê malbat, Cengîz di temenek biçûk de dest pê kar kiriye. Cengîz stranên wek pop, rock, caz û stranên resen li gor xwe îcra dike û pêşkêş dike. Dem baş, êvar baş, bênerên hêja û bi xêr hatin tembûra mîtrayê. Belê bername me roja îniyê bû. Ji ber ku bernameyê min du heftê carek roja îniyan e lê wek ku hinek ji we ku bernameyê lê nêrîne ew roj pêk nehat ji ber ku ew ciyê ku mêvanê me beşdar bû pirsgirêkên teknîkî hebû lewra weşan pêk nehat lê me peymana xwe bi cîhanî me got em ê weşanê rojekê din bikin me biryar da ku bibe îro vê gavê. Lewra jî em niha xêrhatin mêvanê xwe dikin. Ka em bibînin mêvanê xwe? Silav. Silav Cengiz, çavê başî? Spas baş mı çawanın? Spas bijît. Spas dikim eva cara duyemîne ku tu wext didê me û dixwazî xwest beşdar bi beşdara bernameyê bû hêvî darim ku îro kêşe dernekeve em weşanê xwe pêk bînin. Na me xwe îro baş amade kiriye ez hêvî dikim problem û kêşe û pirsgirêk dernakeve û ez dîsa lêborîna xwe dixwazim ji temaşevanan ew ê ku cara dîce hazir bûn çiyê nebûn inca vê carê ez hêvî dikim em ê demekê xweş derbas bikin bavê.
بيجي ما بسترانكي دست بكر كليبكي كو براسي مبقى تومار كربو جبركو بستراني دا براني دا يوتيوب دا وتاليف لدستي مدتنا لو رمت بقى تومار كربو وارم هنا كيشال الروج دركت بصات جارداران ساكن يا جبونا ويجي لبورين تخازم از تخازم تبچه قالا وستراني بكيش بركو تاجمرا قوت وتا ودو هوالين قا وقوتنين ستراني في ستراني نبيسانيا هەواڵێکێ من هەیە بناوێ ڕۆژهڵات ئازاد ئەو پێنووسایی باشە قەلەمای باشە یانێ ئەم وێژەیە کوردی و ئەمژی وێژەیە ترکی باش بکارتینە و ڕۆژێکی ئەم ڕۆنشتی بوون مەگوت یانێ ئەف ستران ئەف مەلۆدی ئیسپانیە شتە ئینگلیزی هەیە gelek زمانە هاتیە چێکردن و bi tirkî jî hatiye çêkirin ez vê stranê pir hez dikim min got em nikarin gelo jêra kurdî gotina binivîsin مجا علیکاری خواست اویجی نفسان و میشه شروع کرد خوند یعنی چیرو که وسترانه او سایه و گله کاته حس کردن یعنی گله خورتن گنجن نو گهشتی یعنی جالی و ما ریاکسیونه که باش هات دیتن و قدر دکن مجی حس کرد و براستی مثلا اسپانیولی و انگلیزی جی ما تکستوی نری ما ورگر کرد بقاسی کردی شیرین نینه یعنی کردی هاو قازلی هاتیه براستی بيجي دستين وخش براستي بيجي قال لك حسكرجي جاكز مبشكي قالت تكر قال جيانا تكر كرتاسي دانا سنة يعني من شيء خواندية من ويبوتيا تباكو تشتيك غلط شات يعني بيسانده من قطارة قفالدية ديرو كذا وعمر مدى بروبلم كماسية بو بروبلم تنا أتكارن بيسا بيلم زمان سكت يعني بسكريتنا فرمو تو بيجا وقت من قطير من قطارة خواندية أري راست جانا قطارة جانا خلت دنبسن كشالينا يا ديرو كده ممنشن باشا مرم بيش تو قال زارو بنا خوابك يعني كوان بينا لسر جيانا تاني كنت تشاوا دست بموزيكي كر ها أري يعني أساس مالباتا متى يعني كسي وصاب بعواي كبروفيسيونال بموزيكا راه مجول دبا كسنة ولا بافي من ستراد قوتا شو دنجي ماجيش بافي متى يعني جبر قلت دنجي بافي ما خوشك بو باش بو إدارات كر لدعوات معوات أدنى وجوات أداد قوتا أيام جي قبل بتشوف بون يعني أجي بتشوف بون مثلا 10 سالي بون 8 سالي بون مجيش خلاص سرنا قوتا الجمع لبامد بيجن باجي ام نابج السرا لبامد بيجا لبامد بيجن باجي كي بيجا يعني كلامه كي بيجا بله بله بيبا باجي جي طيبته يعني تو دبره كتنا تاني الباي قانه لقوز ضحيه لدردوره قرطلان وزياره وبايقان اللي دردوره هي نيزكي موتكا يعني او نافس ستراني باجي لبامه اري جد قلت جنگوكا قلت انا جنگوكا باجي كي بيجا ومجي قلت انا يعني انجا قباكو ایده ام هاتن استانبوله yani şu Kurdistan'ın berketana matın Türkiye İstanbul'a idi. Usa jiyane ki diçe bu. U bağay ki usa enstrümana yani vaki enstrüman gitar mehav nasike bir gitar era. Yeki hava ki tıktora bu. Yani mazın bu be amre xo aviji gitar xo hediye mikir. Diyariye mikir u usa medes bekir yani. Bele. Tu çend sali nezki çend sali. Yani از وجهه بشكل مزاجي بوم يعني يدي از باورد كم حفظ صالي بوم از يعني از صوب باورد كم بتخميني حفظ صالي بوم وهذا ما من دس بجيتار كير من كلاسيك باطي يعني كلاسيك غربي موسيقى غربي من دس بكر اساس يعني مستران ندقط من دمكي هيك ستران ندقط بشتكو هري من زاني بو دنجه مخوشه بنجي هيكي هي ليه من بكار نتانيا من موسيقى بيغوتن يعني بيتكس من موسيقى كلاسيك سر جيتاره من بكارتانيا وحتى بشتكو ازاتم 21-22 سالي اخوة ويشاخي يدي من دست بستراناتر لكولانا لجعدا لمترويا لكيشتيا ولترينا لهر داري اما لكودري قنجابو مسترانات قلت دست بكداش خو دست بكداش بركو از اسطنبول مزن بوم من تركي دقوت
پشتوی او دمکی گوا کو از وگریام یعنی چوابو گوا ایدی مرو پرساد کشوا مرو جیانی دبینه مرو خون است که مرو دردور خون است که مرو ته سر حقیقت آخو یعنی راستی آخو و دمه ایدی من هنک تشتبو یعنی اصلا چروس کن بچوک هبون او ایدی او چروس گوا کو ودبن یاجی پیت کفن تو پرساد کی لخوا لجیانه لجواته او جي من نزيكه خوكر يعني من نزيكه كرديكر زمان خويا دايكي كر وصا اذا من دست زمان كرديكر هر بيجي باشا رياكسيون ملتان çabû kutel kolanan da stranên Kurdî digot yani tiştekî Kurda پر باش بو لê yani Kurd hebû digeriya data xwe daveta min hembês kirana dayîk derbas biyan digeriyan û carna ejî digeriyan yani em hestiyar dibiyan zanî tiştekî hestekî netewî bû yani millî bû yani ha tu hîstikî yani wisa ku tu Kurdî û wisa dedî zimanekî qedexeye û birîndar e û em vêga Kurdî dibêjin ji aliyê wan ve tiştê wisa em pir hestiyar dibiyan lê ji aliyê Tirka ve jî zehmet bû Tirkan jî berê xwe bi zivrandan ya jî rûyê xwe tirş dikiran ya jî hinek ji wan êrîş dikiran bi qise û bi gotinan bi xeberan carekî mesela şûkeyekî li ber serê min de derbas bû ji apartmanekî avêtin yani ew şûşeya dibû serê bikete erê yani belkî ez ji mirinê filîtîm yani ji ber ku min Kurdî digot yani mesela bi salan min li ser cada mesela nokteyekî hebû ciyekî hebû min muzîka Kurdî dikir esnafê wê derê pir ji min hez dikirana qehwe bû çay bû bermint yani rêz û hurmet didana min gava min dest bi Kurdî kir ewan îdî nema silav dane min reaksiyona Tirka jî wisa bû Belê belê wisa bû lê ez zanim ku te çûyî bajarên Kurdistanê jî te li wan deran jî kolanên li wan deran jî te wisa xwe pêşkêş kiriye erê piştê demekî û ez ev bûm yani ez ji Stenbolê min got îdî yani ev muzîka kolana tenê bila li İstiklalê li Stenbolê nemîne yani li cadê Beyoğlu filan min xwe lêda min got ez erim Kurdistanê min ji Diyarbekir dest pê kir û heta Colemberg û heta navçeyên Şirnax û Mêrdîn û heta Agirî û Bingol û Mûş û Bitlis û Batman û Sêrtê wan dere hemû min tev lêv kir min strana got yani li kolana yani ew jî hem ceribandiyekê nû bû û hem jî pir xweş bû yani nayê gotin yani ew reaksiyonê me Kurdê wê derê geva ku nêzîkbûna wan yani pir xweş bû nayê ziman ez bibêjim her bijî çengiş tu kîjan hunermendan hez dikî em tu kî gudarî dikî yani ez gelek hunermenda hez dikim lê ez ji zarotiya xwe ve di muzîka Kurdî de ez dixwazim ser muzîka Kurdî numûne bidim ez nakevim êdin min bi dengê şivan perwer û ciwan heco yani ez dikarim bêjim min Kurdiya xwe jî bi saya wan yani bi xêra stranê wan min hîn bûm yani min pêş xist ew ji bo min numûne ne yani numûneyê mezin in her dukî erê bijî lê dedî demê wî jî ji te bipirsiya yani tu bi salan li Stenbolê mezin bûyî lê ev rast e ku tu sê salî bû gava hîn çû نما او خلت بو از 12 سالی خو هاتم استانبولê 12 sal dîsa jî temenekî wisa hek mirov dikare ku zimanê xwe bi kar neyne ji bîr bike êde çawa bû we mal da yani me erê em malê da Kurdî daxivin lê belê dîsa jî kêm e yani çünkü dê û bavê me tedî ew kawan çawa bêjim yani diyalog xwe me zêde tune bu ara yani خافتن صحبت زیاده تنه يعني كردية كقل ضعيف يعني روجانه مينيمال تي اولي درت كيف اولي يجي دمينه او تيرناكه يعني تيرناكه جرك مرو بخوينه جرك مرو كوفارا رومانا برتوكا بخوينه و خونا خوجي بكردي بينا وهفالو هو جري خورا بكردي بتاو بسينه واشقا خوجي بكردي بكه وكذي çareniyle zaman diçe yani ودمه مجي هول دا يعني او ازاتم 22 سالي خو 23 سالي خو وانچ غبكو يدي
من پرسال خو کرو از سر زمان خو بچو و پیواژو دا من هول دا کو از کردیا خوشی باش بخم پیشتر بخم اوسا هر بجی ترى باز بارم تتخذ استرانه که بيجي ويجا وينا والله از آماده مجبور استرانه هیچ پروبلمی نه دنگم خوازی فرما هم گداری بکن نه باشه از استرانه که خوب بخوینم من نفساند بو باشه استرسرا باشه راستی پرنته خلک بود رقصه دیگر سانا بربای با استابیناته چکیای جیاناته هر بيجي دست خوش ناوی ویسترانه راستی استا yani بصورانية من جبتكم استراني ها يعني آنها فيغا اره من استراني لباجار السليمانية لباشور كردستان من نفساندمو بله جا ويدني وسا من قبل نافي اف يعني بلا استا بلا نكرمانجي بلا بيفيك صوراني تدابه راسته شخوت تایبەت بوونەکی تەژۆغا هەیە تۆ هەر زاڕاوەیەژ ستران بێژی نەکو تێنێ کورمانجی حتاش دەسێمتێ بەێ ئەوژی پڕ باشە نەخوام یەک سۆران کرمانجیکی ژەم گوداری بکەم وێگاوێت بە دەبێ دەمەرکی زاراکێرێ زردك هاكي وخدي هذا لولا الشروات بقبي سريع حقه يعني بكو يعني أعرف داين فورا توري باجي tane var topinge aslında işleyeceğim lakin hele üretişi oldu ben seriyene hako yani ben bu
Ulan gerekme ben duet bigirare ulan. دور نابه پر دنگ که نافه ولی گاوز هات مستم بوده از اونجا هم از تو هم دوته که بکن هم ناکه بله دنگ باش از جویسترانه گلک هست که هنرمند میکایل آسلانه من آلبوم هایی دایه دم برای روژین بری پرخوش بود گلک سپاس دنگ تجل گلک لیهات و بیرامنده و تا بسترانه کچه که من کرد را گوت بود برنامه کرد آیدلی ده بانا اره نه بانا بله جان bir şekilde ser kurd aydıl kısa bikir li tuğaziyem klibek hayal ser bir برنامه kod gavat beştar bir strane ki hemi binerin dora bak ve پرچوانی لسرر قوانی کبرنگی تو آنی وردنا دستم دانی شیرین پرچوانی لسرر قوانی کبرنگی تو آنی وردنا دستم دانی haydi 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 شب و روش از مایله چاوه بلکچی برکشن لبن سورچی خوین مشن بسکو کسی چی خوین رشن دمو انی پر باکشن آیله 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 Sanışı gevhera Ronid derem geçra Brana dedesi bra Mımre kirdo sağra Haydi 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 Rave serxwe bidilobani Ender kedmiş zindani Dest be desti hozani Dağ her Kurdistani Haydi 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 ey dil getme şarap eşidir getme dil getme şarap eşidir getme buhari evvel alman buhari evvel alman buhari dildamın ve azare dildamın ve azare dildamın Sozayı sozamın bu yaş berçek canımı Sozayı sozamın bu yaş berçek canımı Maçı şu an levafız hayrana beşnabını Maçı şu an levafız hayrana beşnabını Wikere renk veren dilimi kiriye vekbara
بوم كيف خوش بوم ديتناوي أدقش بوم بالخوش بوم كيف خوش بوم ديتناوي أدقش بوم دلكتمي جرى بيشي دلكتمي جرى بيشي دلكتمي بجید سپاس اجار اریم هناك لسر كرد ایدول کو به انگلیزی ایدولا مسری باخت فتا چاوا دست بکر چاوا خواه گهن یعنی ناوروک چاوا بو چاوا خواه گهشت جوانان ستران بیجان دنگ بیجان راستی برنامه اگه پر خوش بو نظام چما بردوام جی نکر لی جبود ده هم بیجن چاوا بشتار بوی جیانت ده گوهراندنک چه بو چاوا در باز باو پیواجو براستی برنامه که سرکفتی بو مزم بو yani em bêjin sînoreyê ne tane Kurdistana Başûr ya jî Kurdistana mezin sînoreyê hemû welata tesîr kir hatin Ewropa jî heta ji Qafqasya û Rusya û li Ermenistan û li her derê Kurd li ku hebin xwe gihîştandin wê derê û ez jî yek ji wan bûm hatin gotin wê bernamekê wisa hebe em dixwazin tu jî tevlê bibî min jî gotibe çimana û ez tevlê bûm û li wê derê jî bi rastî yani civateke pir balkêş hebû di jiyana xwe de min yekem car min Başûrê Kurdistanê dît û min Kurdekî soran yani min Kurdê soran wê derê nas kir ya jî Kurdekî hewreman min wir dît ya jî Kurdekî sine û mehebadî ya jî rojavayî wisa ji nêzik ve min wê derê dît min wê derê nas kir ev ji bo me yani tiştekî pir balkêş bû yani pir xweş bû em yani me di nav xwe de me Kurdistan ava kiribû em Kurd tevakû behev Kurdên tu ji Kafkasyayê bigirî heta wê li Ewropa jî dijîn ew ê Gurcistanê her derê hebûn yani ji Dêrsimê bigire yani ji her rengê xwe ve hebûn Kurd yani li wê derê bûn û bernamekê xweş bû û çî ji destê me hat me pêşkêş kir wekî performans û baş bû yani wisa yani jiyana te guherand em bêjin jiyana te guherî wek sînorê min fira kir belê bele bele yani sînorê min firatir bû yani berê ez li Batmanê ya jî li Diyarbekirê li Mêrdînê de te me nas kirin lê niha hemû çar persê Kurdistanê te me nas kirin yani û li Ewropayê li diasporayê jî te me nas kirin ev ji bo min û ew însanê ku êdî li wan dera min nas kirine û min godar kirine û min hez dikin ev e yani ev tişt e yani berdilê min bi qedre û buhaye yani ev e min jiyana min mezin dike ku min mezin dike براستی برنامه که خوش بکو صحمو پارچین کردان گشته yani براستی جی صاحب mesela ha az biçim rojlat Kurdistanê li her bajarekî malekê min heye hêstekê pir xweş e ez yani sorani ki fêr bûyî namsa sorani erez soraniyam çak e xirab nîne zor baş e براستی خوش بوم باشه جدابون هست یعنی لگورتن بیشن هنر باشور و باکور لگورت جدابون هست یعنی وها بیشی چاوا هست yani ev kırık avan cudaya yani ne ev ki brange avan cudaya ema range me cudaya ema style me rahe me cudaya evan piçeke cücevaziye işte usaya mesela kırıka hevraman khuyaya diyare yani yeke Süleymani ve Hevleri ve Duhoki range wan hestevan diyare herkes bu range khojwane dalale ama usaya yani tkarım ve binav bikin lebele tişteki heye لسر زراوه سورانی حتی نها من زیادتر لسر زراوه yani زراوه سورانی من هلبستا çekir müzika çekiriye yani mi çekiriye stran mesela naha tu du helbest bine bamın yek kurmancı yek sorani az zûtir û bihêsantir û bixweşîktir dikarim wê strana yani wê helbesta soranî bikim stran lê kurmanciyê de astengî ez dikişînim min yani
من تشتكي خوصا مو كشفكر يعني ابجي ادري أوكي. صالة دافا بياربو اف تشتكي باركشة نظام چما جبرا صادبه سوراني جبرا انسان ترتكو از بكم ستران يعني هلبستكي شعيركي ياجي قوتنكي ليه كرماجي جبرا زحمة ترتي نعم نظام يعني اللي قول من أقاضي فرقتنا نوف بروان حردو زارفا يندا لدبكو كرمانجي قاوا دناف هبوك يا كتاب بكو هبوك دريشترن بكارتينن ببيوان كرماجي بشيك زحمته زرافيك زحمته سوراني ايدي وصا قلوفر وصا هيسانه نظام بلكي جبرويه نظام بلكي جبركو الصدي صد فهم لكن جبرويه جمرا هيسانته دكم ستران او دبش ليه يعني من كان ستران حتى انا من بنش ستران من يعني من ستراني سوراني متشكريه موزيك يعني تشتكي بر بالكشة يعني من يك او ستراني كسوراني جي متشكر من دا خيروا باص يعني عرض ما خويا داوود اخوانت دست خوش از وها بیجم ام دیسا سکوداری سترانه که بکن لیکاتو بکاری من هنک سترانه تا نمیستان نکو براستی دویتو بیجی یک هیا ایروشمه اري دبي ازويجي بيجم ليه من ستراني كي اماده كربو جي ارام تقران فرمو ازوي بخوينم دبي ماشا دبه يكتاكش بالجبلك هوري بيري جاملك كزينش بوري خلك ما حشمة كار كرجلك قالوا بيكا او كيبو نبيك بوديبو جايك آمديبو ياجي او سرحديبو ما والله بطمانيبو قالوا بيكا او كيبو نبيك بوديبو جايك آمديبو ياجي او سرحديبو ما والله بطمانيبو شوفوا شكهات بالنظر بقالين وتنفذر ويا زيني كيف عزل نظام شد خوازر شوفوا شكهات بالنظر بقالين وتنفذر ويا زيني كيف عزل نظام شد خوازر قالوا بيكا او كيبو نبيك بوتيبو يا يكي عمليبو يا جي او سرحديبو نوانا بطمانيبو شوفوا شندا كندي كان غيصانا بكدي قوتي خارج سرحدي ودا جوكس ويندي قالوا بيكا او كيبو نبيك بوتيبو يا يكي عمليبو يا جي او سرحديبو نوانا بطمانيبو اما يكسر البشكي وسطا نظام دقيم شواته دقيم انا خراب اري يرو بر كارن هبو صار از من باز دا تايوان بو شفجي از درنگ رازم و شبكه جامع صار جنشكي و چاغم زوبه بو قباكو مرو خوا خونستينه دنگ تسیرت که راسته شما چند روزت وسام جولی از زانم شما سدمک شما مثلا كليب مليب اري والله برنامه یم بگناچ برکوتن ناف ام بیجن کاره کلیب دابو آوروش لی موسا لحب کربوک و کشه در نکبه دركت والحصل سر خريبة از بوارم كو كليب قديا لدلت ابو بره بتله منه يعني وكاري كواكي السينما يعني سينماتيك ما ويدرك از هيفيتكم يعني مساوي وصاخياتك çünkü mahulda ما تشتكي جودا ما تشيك يعني ما تشتكي كلاسيك يعني وصام السنة دي دبجين يعطش مكان يعني درفا كردي ما أولكو كليب دكشيني جامع زيادتر درفا دكشيني يعني بر بحريكي بر كولانيكي ياجي لسر زوزانيكي تشايكي من ناسابو اللي قالته مخانيكي بر بوها وكيفن ما جرت دبجين ايش مكان مدنا مالي دا بأوايك السينماتيك مكشات كا أميبيت كن دمك ناس دام بلا بكنا وجانا كورجو مونتاج ديكن أزيفيدارم بدله همو كسابه كلا خلاص بو ام جيفيدارن جاره جيسا سركفتن تخوازن چند کلیبت هن جنگیز به تمامی چند کلیبن هن
Ve klibi o ki profesyonel se bir strana ra ve seçe be. Ev strana jite dur navi. Jite dur. Evet. Albüme ya. Ev stran ji albüme ek strana yani. Ev albüme ki min hebu. Em serî dixebitin. Me wekî albüm dernexist me hebo me belav bikir. Yeko yeko. بله وی میجی وی بپرسیاش برکو من یکی ندید یکو وک آلبوم هر Ne بله ne albüme. Heneki problem yapın. Me behevre dernexist. Ama yeko yeko me belav kir. Ere ola. بله 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 Sıra ere doğru mevsa albüm çekirici pır zahmete yani eji para mroveke garoki mez hali vurbum çene bu yani hani ki tevle bu az brasti be planım ji az be plan dijin tadi taxwa aciz kir tago plan disiplin ama evrasti em kurde vedere em zab be plan dijin yani em problem ne Carlara peviste yani her tür spontanti nabe carlarına plan tırcar yani baştırın eğer mruv karek doğa biket ser jiyana şahsina egava kumruv kar bike bu xalq gelime hizmet biket ve prensip و disiplin heve az bu sadı fikrim. Ne rast fikri de carnacı rahat bulama zarar deme. Yani. بله جنگیز ویگا وی وقت من گوتی از زانم گوت لستانبول بارکی دا کار دکه یم بیجن her evaran stranandı beji. Bele. Çavat yani یم بیجن جوات çavaya بدلوaya az zan ku ne ku tutani هوالندن استرامج هنرمند جهنن اوشخا از ویجی بپرسیم نافبرا و çavaya hin tekiliya ve çaya. Yani ez dikarim beşim İstanbul'u çend mahalleyan semtan bar hene şeyacı kafe hene müzika kurdi dikim. Le ez xo be gişti yani be aglebi be gelen le Taksim'in du bar hene Kurdun, Velat Pariz'in mamustane emre restorana xod beşim be azadi yani be rahati. بله. Civata me hoş e godarvanê me hoş yani başın insanên xortin gencin xo insanên xwendana tên godar dikin yani ne wekî Türkî bar kafasî dibêjin ya ne wisa ye em kêf xweş in em ji xwe ra stranê xwe bi her stîlê bi her awayê dibêjin yani ji xwe ra kêf dikin em ve dixwin em biraqs dikin dans dikin xweş e yani kêf kêfa me Yani tu beji ew kesên guhdarwanê ku tên wir hemû Kurdin. Türk jî tên Kurdî godar dikin Kurdî godar dikin carna jî wisa ji bo xatirê wan yek di do stranê Tirkiye em dêxin nabe ama ji bo ku dilê wan û dilê me xweş be maksat yani Cengiz em gudarîstanê îrûşeme yan jî yek heye rastî ciwan her tikan yek rastî jî heye yek bi navê rastî. Na ew Hêjanê min ji te pirs kir ew bû okey ew ça îrûşeme. Tamam. Gelo ez tekstê wî vekim bila xelet nebe. Her sera baş e. Tekstê wî min nedît ez veşim. Serketî bazru Serketî bazru derbas bu helal hamile çiser rengine hare İroşeme şeme sıdeme şeme İroşeme şeme burada şeme İroşeme şeme
şeme Sürek şeme İro şeme 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 Boradı şeme Dine Bağın çıkama Dine Bağın çıkama İro denge Adının duşire Renginden kıyat Şine şine Dine Bağın çıkama Divanın çözme İro şeme 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 Sırgı şeme İro şeme 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 Dora şeme Divanın çözme Mamın çıkma Bici. Spas. Eviş tane insaniye ya. Cevap? Eviş tane insaniye. Na. Esra Murat Cemil Murat adı becek hepsinden münavi tevliye fikir. Cemil Murat ez bavarım. Yeki rojavaya. Rastı. Yani. Desteği. Meclis şirova kir bu sama haskir arı. Başkır. Spas. Me qala karetekir u wasa dibihizm ku korona lwer ne pırskirge ku hun Ceva. Pırskire geçeva yani. yani Ne, avcı zaten- kardı. Yani çi bejin mesafeye xwe dikkat dikin. Mesafe yani. Tedbira xwe dikirin. Yani Başka- bu hene gelek hunermendan bu gelek cüreyn karı da ev korona pır bir astengi lek vek vez benim av qaji astengi ne biye bu de o bu karı de. Yani bareme küçük yani zede millet ne Ha, ki okey. ama o evji xatar bu cenake. Yani ev ki ya dibejin ya mesela dibejin mesela hatta hav kaskes derbaz ne be mesela şmareki Ha. diyardekin. Em ve Derbas. ve kotaya koy ev nakin yani xıra nakin. Be hejmareke u ciyeke küçük yani mesela şirine. ونظام از كورونا جنبهم يعني باش حتى انا برخدا يعني از لكن عقص دبي- از عقص دقرب شي حتى انا من تو من بخوت شتاك ندي تي از ناخذ ببينم شي باش يعني بس كيف عم تجي انا Lebeli mirov ticarci ne beje naye seri mirov yani ji mirov nexweş Evet. nakeve birastî از تدبير اخذ بكرم يعني divê mirov bigire bi Evet. taybet Evet. bi taybet birastî jî li Kurdistanê ji ber ku em bêjin rêbazan bi cih nayînin Nayînin. belav dibe yani belav dibe û ez ji vir da jî bêjim bila dîsa bînme bîra hemû bînerên me jî bila hayşxwe hebin birastî heye nexweşekî wa heye mirov nikare bêje tune û nayê serê mirov dikare bê يعني الجوات ما الكردستان عادات ما كولتور ما زياده او كزاني نعم، هذا يعني مثلا السرخوشيه كي تعزيه كي دعوته كي هبدو دقرن دس هبدو ماسك هبدو خنبز نعم. بلاد كان خوشاني لي كسي متروبولا دجين مين عمل وكمان ام دس نادن ام دس نادن مرحبا خلاص اللي عليه ما نوصايد هو عيبه قدس بده يجي تخنبز كيم يجي تماسك اللي هو موصل بلاد يعني مخابط Rasta yani o ketiye dinav bejin mecida le rojên wada rastî jî divê bikin tiştekî wisa heye evî داري darim gerek şunu min gelek bir histiye yani malekî da çar pênc kes yekî carê da nexweş dikevin nexweş e öyle مخابط belê belê wek din Cengiz plan projeyê de çinin ji bo pêşa rojê çi difikirî çi dixwazî يعني براسي قباكو هنيك برنامج ببورم ألبوم من قباكو قديا خلاص بو دوس رامان هيك شخما كليب شان أو دي جامع بلا بكن بشتوي از دخوازم يدي
شو ev albüm te da kelhorî û soranî bi kurmancî hebû min zazakî jî stran digeriya min nedît bi dest nexist yani stranjê bi Bel. zazakî jî ez dêxim nav albûmê dêxim nav albûmê lê nebû mixabin du hevalan ji min re yani tekstê zazakî şandin ku ez müzik bikim neket serê min yani neket lê min yani çê nebû wisa mixabin bes ew neciyani yani min wê ew ka xewna xwe neanîcî çünkü min dixwazim min gotigo bila çar zarava hebe di nav albûma min de baş. mixabin lê min berê ji xwe zazakî gotiye problem tin he Peşe rojü heye. Peşe erê rojü. yani erê ji bo albûmê de çê nebû piştî albûmê ji xwe me ew bikin em ê karê xwe taybet em ê bikin yani çawa em ê ez ê yani îdî strana helbijêrim yani hebû single yeko wisa serî bixebtim wisa li gor kêfa xwe bi dilê xwe ez girêdayê tu stylekê nînim ez hemû styla dixwînim ji xwe çünkü Pop dixwînî, rock dixwînî, caz dixwînî, klasik dixwînî. yani folk dixwînim mecbûrim yani çünkü em hez dikin û kültura me çanda me gerek em girêdayê ew ka xwe jî bin yani Başa tiştek işte bipirsim. Hemû tişt dikarin bibin modernite û nûjen. Dengbêjî dikare bibe nûjen? wek yani wek müzik wek bingeh yani wisa sentez dikin ama xirab nîne ez carna godar dikim carna baş e carna lev tê carna lev naye yani ev nêrîne digore li gor herkesî Lewra ji te dipirsim ez dixwazim nêrînê te bî. ez jî dikarim nîvî bêjim carna belê carna na yani Yani- sêdî dikarim bêjim nabe Razın Ama- em ji dengbêjî kelamên dengbêjî dikarin bibin nûjen. Dosa bêj. yani wekî amûr û enstrûman dikarî ancak bikar bînî bi nîda bingehekî çêkî Başta hewce ye Evet. instrument. çawa Instrument hewce ye. Xweş dibe carna ama li her stranê naçe yani ew li gor şert merca û li gor meqam û strana digore henek stranê yani kilamên dengbêjî hene tiştek naxwaze hiç Okay. bi rastî tiştek naxwaze henek jî hene tu pê dileyzî xweş e lê tê yani ev pirsekî digore yani Rasta. Lê min biryar daya ez ê ji hemû hunermendan bipirsim. Misafir ye. Emin ev kemen evsa sinor emin evsa ev tının yani o sana ulu nabe çite evsa haz nakin yani dibe ya jina be murad jarabine jarabanda hoşa çite ne hoşa yani murad jarabine şkol lev hat naat yani kespe namre mrenine enerji xrana be yani bu sad fikrim Rasta. jarabanda hoşa çite ne murad jarabine hoşa yani Pir xweş e lê ez di mijara dengbêjî de newsa difikirim lê ew jî nêrîna min e. Bînerekî me kekê hetem gotiye ez daxwaziya strana çi qas ji te hez dikim dikim. Lê kekê hetem ez bawerim tu serî da te li bername me nenêrî me klîba wî stranê danî ser lê eger Cengiz bixwaze dikare bi zindî jî wî stranê bêje ku dikare mecbur xatirê heval çekî bixwînin bila Baş e. dileyî nemîne erê bêjî. ka ez ew bikim tekstê jî vekim bila şaşla be aha Sani çıkacı da hasikin Tebgüllendi samirim döndükim Yıtıldıkim Dile khwefina te kuldikim Şirkim şıkkınatim Şıtıldıkim Her yedili khwe şınıra dedikim Uli miştera berberike Ori khwe berde sen dilimin Bilaveki ağabey Sen çıkmaz bir yatı ki Xawdan da umide şediki
şedikim her sebepte çağım verdikim Letul sani çibike Dayeti khwa المشترى بربرك ورقبر سلام لمن براوك هر ویژه جنگیز هر ویژه براستی گاوا کومه نکاریم و شانی بک بین روزینی از خمگین ببوم لی از ایرو پر دلخوش بوم کومک کاری دیسا درفتید کو چی بو و براستی جی داویا برنامه جهات از نام نفس ساعتک 4 در باز بوجی گلکس باز جنگیز bazı ki burası. از دخوازم وصاب برساكي بكريش تبى برسم قال كر يعني تو بيشاروجي شو تخازي لوقتن دريتا تشهد داوي دا ويت بيجا بلا بيناري ما قدرت أبكي لو را از برساكي وصا سبيسيفيك نا برسم برس بكريه تشو تخازي بيجا Vega efşertu mercek ku niha em têdane û stranbêjê wekî me wisa em bêjin ciwan û genç û wisa stranên bi vê stylê bi vê rengê pêşkêş dikin, icra dikin. Problema me herî mezin xwedî derketin e yani xwedî derketin kême. Yani mesela em neê dawetan e, em naçin dawetan para kazanç nakin. Ême tenê yani ew kême çi dibêjin ciyê ku dezgehên ku em perekar bikin kêm bi rastî. Yani gerek civat xwedî lê derkeve. Problema herî mezin ew e. û gava yani gencên wekê me problema aborî bikêşin, nikarin hunera xwe jî bikin bi rastî. Yani ev mesele yani. Ev problema herî mezin ev e niha. Ez vê dibînim. Nizanim ez dikarim yani te pirsa te vekirî bû ez jî vê pirsê cewab didim. Yani problema herî mezin astengî herî mezin ji bo me aborî ye. هێویدارم Spas. تو هەر تم سەرکەفتی بی و Spas. هەر تشت وەک دلێتە بە و هێویدارم کو تو بێجیەکی کو ساک ئەم بێژن ئاستەنگی ئابووری ژی وسا زێدەتنە بەش بەرکۆ ئەم بێژن لە هەر جیە هەیە هەر جیە جیهانە هەیە وسا کێم کەس وسا ئەم بێژن پرسکرێکێن ئابووری تنەن لێ ez dîsa jî dixwazim ji bo te jî ji bo hemû xort û ciwanên me ku hunerên xwe pêşkêş bikin, bi dilê xwe pêşkêş bikin, li gor xwe pêşkêş bikin. Em ê çi ji destê me de hatî wek îro em dikin, em ê bikin. Spas. Ere yani gerek mirov zanî çawa yani alîkarî bike, godar bike û herin konsertê wan, bername wan ya jî çi zanim çi tê wisa yani vê rengê. Erê baş fehm kir, baş fehm kir. Başa Cengiz, ez gelek kêfxweş bûm bi naskirina te bêguman em ê hev bibînin. Gava ez hatim li me hev bibînin. Spas dikim. Li xwe hay ji xwe hebe û ez jî xatirê xwe bixwazim. Bînerên hêja gelek spas ji bo beşdarbûna we ku em me guhdar kirin digel me bûn. Hatta em bêjin bername min îcaretin du diyê cutmeyê heta wî çaxê hay ji xwe hebin em ê bi klîbekî bername klîbekî Cengiz bername biqedînin wek min gotî hay ji xwe hebin dem baş Kurd û Kurdistan. Seçarim. Gerçi veli teştu derim
gerçi bir tuvarım Ferişte yev dünyayımın ebeli ve neytobe gerçi veli teştut dere gerçi bir tuvarım Ferişte yev dünyayımın ebeli ve neytobe Veneyto Dilimden dünyale dahi Torençela geçtalem Ve hoyto sergerden bum Nema hezlen avcesten Dilimden dünyale dahi Torençela geçtalem Ve hoyto sergerden bum Nema hezlen avcesten Gerçi veli deştüde Gerçi beto va emri İhayme ebeli ve heysobun tekava Veneyto beşti ev dünya benim Ebeci ben azdarım Demen çi freşte hori Eğer duy